Danas je sa nama Mihajlo Majga, on je student informacionih tehnologija na Univerzitetu Singidunum i dugo je bio predsjednik ISTEK studentske organizacije. Mihajlo, ćeš da mi ispričaš malo o ISTEK-u? Hoću, pozdrav svima. ISTEK je udruženje studenta elektrotehnike Evrope i trenutno se nalazi u preko 40 univerziteta u Evropi. Ja sam bio predsjednik ISTEK-a u Novom Sadu, a zanimljivo je da ISTEK postoji u 3 grada, u Srbiji, Novi Sad, Niš i Beograd. Cool. Znam da imaš neke jako zanimljive priče vezano za ISTEK, hoćeš da nam ispričaš neku zanimljivu anegdotu? Pa, ljudi koji su bili u ISTEK-u vjerojatno su upoznati sa našim motivacijnim vikendima i različitim druženjima koje organizuju, ali imam jednu anegdotu iz svojih, da kažem, liderskih dana, pošto smo ovdje na FTNU i onda smo znali da dugo imamo sastanke do kasno uveče i pošto sam u trenutku kad sam bio predsjednik sam živio zapravo u Inđiji, ne u Novom Sadu. Sjećam se jedne situacije kada sam morao da prespavam na fakultetu jer nisam mogao da se vratim kući, tako da sam ustao u 7 ujutru zajedno sa tetkicama i svim ostalim ljudima koji su lupali na fakultetu, tako da je to bilo interesantno. Genijalno. A s obzirom da si tako posvećen i sve, znam da si uspio i da izmisliš svoju praksu. Da, pa to zvuči, to baš super tako zvuči, a u pitanju je moja praktikantska pozicija u Inicijativi Digitalna Srbija. To je nevladina organizacija koja se bavi pospešivanjem digitalne ekonomije u Srbiji kroz različite sektore, pre svega regulativa, odnosno zakoni, obrazovanje i startup ekosistem. I onda sam tako kroz dolaženje na različite događaje zapao za oko ljudima koji su rade u inicijativi, pa su odlučili da me prime u svoje redove, tako da sam sad trenutno na praksi, koja inače nije otvorena, ali ako se dovoljno potrudite možete sve. I kako sebe vidiš u startup ekosistemu? Kako sebe vidim? Pa, radnom u inicijativi dosta gledam na startup ekosistem kao, bukvalno kao jedan ekosistem kao što u prirodi imate drveće, životinje, ljude, vodu i slično, tako i u startup ekosistemu imate VC fondove, organizacije podrške, startupe, čak i obrazovne institucije i onda sad trenutno sebe vidim kao nekoga ko može da pomogne mladim ljudima, pre svega studentima, da više saznaju startup ekosistemu i da vide kako lakše da navigiraju sve te različite programe, organizacije koje mogu da im pomognu da svoje ideje pretvore u stvarnost. Mihajlo je nedavno aktivirao svoj podcast, zove se Ubrzanje i sad će malo da nam ispriča o tome. Pa ubrzanje, definicija ubrzanja je promjena brzine kroz jedinicu vremena i onda je ideja ubrzanja zapravo da predstavi mladim ljudima kako mogu da ubrzaju, da promene brzinu svoje karijere za vreme studiranja. Pre svega, ali se ne fokusiramo samo na karijeru, već se fokusiramo i na lični razvoj, na karakter i na različite aspekte koji mladim ljudima mogu doneti puno vrednosti za vreme svog studiranja, kao što su, networking, kao što su odlazak na različite događaje, čak i sam, i kao što je gađenje ličnog brenda. Odlično. A koja je bila tvoja motivacija da napraviš zapravo ubrzanje? Pa, motivacija postoji već neko vrijeme generalno da se napravi format podcasta, pošto sa svojim prijateljima volimo često da pričamo o različitim temama. Što se tiče samog podcasta i njegove teme, nastalo je kada sam nakon svog iskustva u ISTEK-u zaključio da ja nemam gde da podelim to i da postoji puno ljudi u tom prostoru studentskih organizacija i aktivizma mladih, ali jednostavno nemaju ni jednu platformu da podele svoje iskustvo i svoje znanja i onda sam odlučio da ću ja biti taj koji će napraviti taj kanal i to je ideja iza ubrzanja, kanal koji pruža mladim ljudima, uspješnim mladim ljudima da inspirišu druge buduće uspješne mlade ljude. Odlično. I u suštini verovatno nije sad baš toliko lak proces, ima tu dosta stvari koje si dodatno morao da naučiš, konkretno je vezano za personal branding, pa šta bi savjetovao nekom ko tek sad počinje time da se bavi, ko možda želi sebe da istakne malo više? Pa, građenje ličnog brenda je pre svega, ajde da kažem, rad na sebi i zapravo vidjeti, koje ja veštine znam, šta mene to interesuje, o čemu sam ja spreman da pričam sa drugima. Mislim, mene interesuje košarka ili sport ili slikanje, ali ako se ne osjećam slobodno da o tome pričam s drugima, onda verovatno nije nešto oko čega bi trebao da gradim svoj lični brend.
ono što smatram da je must have za nekoga ko počinje da gradi svoj lični brand jeste pisanje. Da li to bilo na Instagramu, ja koristim LinkedIn pre svega, ali jednostavno pisanje ti pomaže da vidiš kako razmišljaš, koje te teme interesuju, na koje teme možeš lako da pišeš, na koje teme ne. Podijelio bih jednu priču gdje sam u jednom trenutku imao spisak od 32 teme koje bi ja volao da pišem. Bio sam mada sad ću njih u ChatGPT da stavim i onda sam napravio korak u nas, bio sam ono ok, da li ja stvarno želim da gradim svoj lični brand na temama na koje pišem s pomoć ChatGPT ili primarno s pomoć ChatGPT, tako sam odlučio da to neću da radim i onda sad stvarno pišem o temama koje me inspirišu i koje smatram da će onima koji me prate doneti vrednost, tako da pišite i nemojte se bojati šta će drugi ljudi misliti. Hvala Mihajlo, svakako ćemo linkovati Mihajlov link do kanala da možete da vidite kako je to on cool podcast snima, s kime sve to razgovara i to bi bilo to. Hvala.